Dragi moji gledatelji, slušatelji, svi oni koji ste me najčešće doduše pratili u tiskanim medijima i na društvenim mrežama. Evo, prošlo je više od godinu dana otkako je zapravo kojekakvim političkim spletkama, ali najvjerojatnije zbog ucjena aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića ukinuta istraživačka novinarska emisija Necenzurirano, koja je išla na jednoj od regionalnih televizija, i pitao sam se naprosto što novo uz knjigu koja i dalje ide mogu ponuditi publici, mogu ponuditi javnosti, odnosno na koji način da sve ono što radim, istražujem, saznajem kao istraživački novinar, mogu to prezentirati javnosti. Jasno vam je da teme koje ja obrađujem naprosto mainstream mediji neće objavljivati. Stvari tako stoje. Marketinška industrija, politički moćnici, razni vlasnički i zakulisni interesi iza medijskih kuća i pojedinih medija, pa i onih internetskih medija koji se često hvale doduše da su slobodni, ali u pozadini imaju popise zabranjenih tema i zabranjenih novinara. Svi oni imaju svoju agendu da za dobre pare od javnosti ipak sakriju neke istine, dakle da zarade na zabranjenim temama i zabranjenim istinama. Shvaćam da bi pokušaj da u bilo kojem mainstream mediju vama donesem moja istraživanja kojima se kao istraživački novinar bavim, završila tako da bi u jednom ili drugom segmentu postojale neke činjenice, neke teme, neki podaci koji se u određenim medijima ne bi smjeli objaviti. I tako bi vi kao javnost opet ostali zakinuti za puno podataka, za puno činjenica, za one teme koje su u velikoj većini medija zabranjene. Zato sam se odlučio na nešto drugačije, ne klasični podcast kao što su to brojni podcasti koji su na internetu već prisutni, nego na jedan ovako više live istraživački novinarski format koji sam nazvao off. Svi znamo, u novinarskom žargonu postoji ona rečenica: dobili smo izjavu u offu, off the record, što bi se reklo, znači neslužbeno, mimo službenih kanala, i mi novinari znamo da se u offu često može reći najviše. I s tom nekakvom idejom vodiljem ovaj moj YouTube kanal i ova emisija koju ću vam nastojati s vremena na vrijeme prezentirati, u kojoj ću prezentirati sva istraživanja, dobila je naziv off. Osim toga, još jedan bitan razlog: mainstream mediji i politički, bankarski, tajkunski, tranzicijski moćnici, kojekakvi ratni profiteri, već 20 godina mene kao istraživačkog novinara zapravo guraju u off. Guraju me što dalje od toga da vama kao javnosti mogu priopćavati ono što kao novinar istražujem i saznajem. Međutim, zahvaljujući vama i zahvaljujući internetu i pojavi novih medija, uvijek smo zajedno našli nekakve kanale da moja istraživanja i moj novinarski rad dođe do vas. Tako će i ovaj put iz ofa dolaziti sve one informacije, sve one istraživanja do kojih dolazim i teme kojima se bavim. Vjerujem da emisija neće biti dosadna. Osim toga, ona je inovativna i po tome što neće biti klasična novinarska emisija, negdje studijski snimana, rezana, montirana, uređivana, lickana, da tako kažem, sređivana, jer to su sve istine zapravo s mašnicom. Dakle, u paketićima iza kojih se uvijek nešto drugo krije. Off je jedan potpuno drugačiji novinarski format, necenzuriran, neuređivan, nemontiran,
bez ikakvih intervencija tog tipa, da se nešto krati, da se nešto reže, da se nešto izbacuje, nešto ubacuje i tako dalje. Dakle, to je praktički sirove činjenice do kojih dolazimo svojim istraživanjima, biti će vam prezentirane u formatu OFF-a, dakle u formatu OFF emisije. U šali sam jučer napisao na jednoj fotografiji: Margetić će iz OFF-a moćnike da klofa. E pa, oni su ti koji su me tjerali u OFF sve ove godine i mislim da to njihovo guranje u OFF sada i vi kao javnost i ja kao istraživački novinar koji radim za javnost možemo jako dobro iskoristiti. Da iz OFF-a kažemo sve ono što mainstream mediji o zabranjenim istinama i zabranjenim temama prešućuju. Zato će OFF biti potpuno drugačiji. Neće brinuti o formi, nego o sadržaju. Nećemo brinuti o fancy špicama, uvodnim i tako dalje, o džinglovima i to je nebitno. U OFF-u donositi ću vam sirove činjenice. Snimljene često na ulici, vidit ćemo, snimat ću vam i kad ću zvat određene institucije, ustanove, određene ljude da dobijem neke informacije. Snimat ću vam kad ću pisat mailove s upitima. Tako jedna malo neobična situacija da vi zajedno možete proživljavati ono što kao istraživački novinar za vas radim. Dakle, da praktički u svakom trenutku možete pratiti moj istraživački novinarski rad. Budite sa mnom, kao što ste me čitali u svim medijima u kojima i dan danas objavljujem, kao što ste gledali emisiju Necenzurirano, kao što me pratite na društvenim mrežama, budite sa mnom i u OFF-u. Jer u OFF-u najčešće možemo reći puno više. U OFF-u nam niko neće zabranjivati ništa. Zato sam se odlučio na taj potez, zato sam se odlučio za taj format. Sve drugo bila bi zapravo izdaja struke. Odlazak u bilo koji medij. Odlazak na rad za bilo kojeg skrivenog ili javnog medijskog vlasnika i sve one interese koji se pakiraju iza toga, bila bi izdaja javnog interesa, bila bi izdaja novinarstva, bila bi čista medijska korupcija, jer sam unaprijed svjestan da bi postojale zabranjene teme koje u tom radu za neki medij vama iz ovih ili onih interesa tog medija ne bi smio prezentirati. To si nikad nisam dopustio, nikad smo radili emisiju Necenzurirano, uostalom upravo zato što nisam htio pristati na takve dogovore, emisija je na kraju ukinuta, a sada krećemo u OFF-u. Gledajte nas u OFF-u, gledajte me u OFF-u i OFF donosi sve ono za što su drugi plaćeni da vam skrivaju. Hvala i gledamo se.